sa rai thoi nak Bible chathiang kan thenga ding mi kan rel nak chan silai January ni thum ningani Bible relnak Johan kutkhat angan pani amhe kulakwa angan pathum amhe poroktiang Khrichu ading ti kha nanhal chu cha a amhan mi thil atwa mi pau chu pathian pha an cd kha nanhal ok si pathian ni zaitluk inda akan dot hi ruat man o akan dot na kha angan tukcha a pathian pha tia ti kan si pathian pha ti lawman silau in asi in kan si hrim hirwang a hin volai ni akan ngal lo nak chu asi pathian zong kha angal lo kadot mi ka fa len ha atu hin kan ni chu pathian pha kan si chang asina in zai kan lo lai chu afyang ri lo siman se lo khri alang tik a ama khri bantuk chu kan silai ti kha kan ngal zai cha tia asining tak tak te in kan mu lai khri zau chi in chu ruat chan nak angai mi pau chu khri kha athian hlim bantuk in thiang hlim te in aum ve sualnak atu ami pau ni pathian nol abuar asi zai cha tia sual chu nol buar asi khri chu minong sualnak lakpiak ok a ara I achung a sualnak zaiman a lo ti kha nan ngal chu cha a khri chung a mi pau chu sualnak chung a khan an peng lo siman se lo sualnak atwa peng mi ni chun khri kha a mu zong an mu bel lo I angal zong an ngal bel lo boy pa bia si thong tha bia relnak Johan angan pakhat ame kulekwa in somthum pali abetlang pi pathian tufa athai jing a Johan ni chun Jisu chu asin I arat kha arakmu I zauman u pathian tufa volai solnak akalpi tu khi ama hi pai kanhu in mi pa pakhat ara lai sima se lo ama chu kaima nak in ngan deu mi asi zai cha tia ka chu hlan in ama chu arak chang tia karak in chim mi kha asi chu ama chu ahauda aselai ti kha ka ngallo siman se lo ti in tipil nak karak pek langmang na chu ama kha Israel mi ni anhal kho na nga cha a asi tia ati chun Johan ni chun wanchung in tharau chu tharau bantuk in arong tum I achung I a food kha ka mu ama chu karak hal thiam lo siman se lo ti in tipil nak vape na tia akatha tu ni khan mi pakhat kha chung a thiang tharau kha arong tum I a food khan mu tik a chupa chu thiang tharau in tipil nak ape tu na ding chu asiti kha nangal lai akati chu kaima shrim ni ka mu I te ka khan ama hi pathian fa pa chu asikau tia ati boy pa thong thabia si atu chan chu chungkhar lai kong he pet lai in kan ngai na chan asitari lai nulewa khat le khat chung a chia ding mi tuan wau pakhat le pakhat din felnak Catholic bupi a thi ummi nulewa na chu pum khat an si Genesis angan pani ame kuleli nulewa na chu chungkhar kong a keima pumpak ti du nak ruat nak abimi keima ti mi befang hi man ok asiti lo wa asi a nupi asi a kanni chungkhar ti in man deu ding asi nulewa na chu chungkhar a nangma tuan bau keima tuan bau nangma rian keima rian nangma kongkau keima kongkau nangma thil keima thil tia thlaidan kho an siti lo kanni rian kanni tuan bau kanni kongkau kanni thilri kan chungkhar ti mi ngal nak li chawhlan nak theithiam nak chia ding ase keima ti mi abi mi ruat nak in abi mi chungkhar in
akau chin mi ruat nak a chua a her kan ni inchung khar ti mi befang man nak chu azapi he apit lai mi si na kha alang tar noleva pani te in angan mi chung khar tuan vau kha icheu in tuan vau lak ding ase in chung khar rian kha kanma rian asi ti in du nak lungthin ngai a hau tuan vau tlol nak lungdu lo nak chu chung khar hro bantuk ase kaima ti mi long adu tu chu ama sadu tha ama du her mi ama lungdiriam nak ama nom nak long kha pa pek in atwa ton abepi a achia ton midang du her mi midang ruat nak midang na lungtin nak kha zai anrel ton lo epek chan mi nak in hu lai long a sise tuan piak mi nak in fielding tu kha andu deu noleva an pahni te in kaima tia anti chung pau chu pakhat le pakhat adidu dot khau tatak lai lo pakhat kha rian tuan piak tu minung long long a an chia ton ha atluk te in ani khom ton lo noleva pahni na chu rian tuan piak tu minung an selo adot a khat mi minung an sakau rian tuan piak tu aselo mi upat oklak asimi minung kha rian tuan piak tu memen a an kom ton mi na chu ngai chiat ok ngai asi kaima ti mi longthin angai mi na chu sungkha rian nak in ama rian long kha pa pek in atwa ton kaima ti mi thinlung asang chin mi in chungkhar a tuan vau tlol nopi le wa kaima ti mi hrinhu nak rong a isik vel nak tuan vau tlol nak le har nak ton nak thatnem lo nak na achwa tar i adok nak a chun chungkhar then nak hramtho nak a aphan ton nangma chu kaima ti mi longthin nangai chungpau chu chungkhar tha pakhat nasikhau bel lai lo kaima iti du nak thinlung chu dudot nak azortar tu mel chut nak pakhat ase nuleva na chu pumpak thinlung ruat nak long kha pa pek in an to tek a chun dudot nak ralchan in asilo a dudot nak in an pial i rian an tuan ton mithiang polni pumpak lungthin ruang a achua khawmi solna kong alak tar mi chu minung sining ni atwa ton mi chu afyang kau nulepa solnak tin ha athur nom mi thil tin ha ado cha lo mi thil tin ha siasal biak nak tin ha le doi le ai tin ha hi an si pakhat le pakhat an iral chan i an ido an inha chua an thin a hong an ma zon chiao long an ruat an ithen ziar an ingai zu an ri an aw an khuang i chuban tuk thil tampi kha an to lengmang na Genesis angan panga ame hlaikwa in kulakha tia ati adik mi dudon nak chu pumpak thinlung kha hlon piak adik mi dudot nak chu pumpak thinlung angai lo sungkha lei kulchung nalu le changka in nang chu napumpak thinlung kha na thi tar hrim lai napumpak thinlung thi tar nangam mo ruat than to u pumpak tidu nak ni anhal nak tin ha pumpak i du her nak tin ha pumpak anop nak tin ha ma cha long a alo mi pumpak thinlung na kha na du dot mi cha a na hlot ngam chang mo na in chungkhar cha a hloding in timchia na si chang mo chu cha a mithiam sang pakhat ni dudot nak ti mi chu ma du mi ngol nak pumpak du nak natlai chan chung pau chu nangol khawlai lo dudot nak ti mi chu ngai thiam nak asi ati kaima pumpak du nak shri nangai chung pau chu nangai thiam khaw na lai lo dudot nak ti mi chu zon ruat nak asi kaima pumpak ti mi kha napom chung pau chu zon ruat nak nangai khaw bel lai lo dot nak ti mi chu thai thiam piak nak asi ati kaima pumpak ti mi khu chil nak tang a nom chung pau chu nangai thiam piak khaw bel na lai lo kaima cha long ti mi pumpak thinlung hlot khaw lo in nang chu dudot nak really asimi chungkhar nun nak chung a kalut changlai natia chun ti chung i zuksoi bantuk in sadu tha do nak na chu pakpalong aselai
anuam mi lung hnangam mi adai mi chung khar van chung in pakhat nasar khau lai lo ti chu afiang tok mi asi cho chantika mo adam khoya da na ummati pathian bia hlotin seitan bia angai cha pathian maya tha rau chu arakta atu nang leke khoya ba kan tlau khoya kan ni thu nanun i chek tua na zu mi lam tua khri lam an simo khoya da na tlau khoya tu na adam tampi chu suanak zalampan in khri lam kan tlau chang du fa ha ka na chowa kan tlau suanak thing thei in khri lam kan pial chang pathian lung akwai khoya tu na atu nang leke khoya da kan tlau khoya kan ni thu nanun i chek tua na zu mi lam tua khri lam an simo khoya da na tlau khoya tu na pathian thin lunga atau ve swal mo atu nang leke khoya da kan tlau khoya kan ni thu nanun i chek tua na zu mi lam tua khri lam an simo khoya da na tlau khoya tu na khoya da na tlau khoya tu na
atu chan chu chin thlak nak lei kong he pet lei in kan ngai nak chan asetari lai lo thlau kut ken chung in relmi banhla chu mirang hol in banana tia anti bantok in plantain ti zong in chim ase asina in bia pakhat a ummi chu plantain di lak chu banana asiko na in banana di lakhi plantain asilo. All plantain are also banana, but not all banana are plantain tia anti. Athang chau liao mi ram cheu khat na a chun pochom nak cha I aidin mi fachang changvut kom hnu in banhla hi apali nak a volai chung pochom nak lei zo khen tu FAOE thongni pakhat kum chajin ning in volai chung a ram zale kulariat a banhla aphun an ching I India ram hi metric ton million hlairuk an ching I volai chung a tamchem aching mi an si I Uganda ram hi metric pasha in pani aching mi an si banhla chintik a ruadik ok a hermi zot nak le rungrul atwar khawmi asalai avoi athami phun amu angai lomi phun asalai mundang khotik a arok ral khaw deulomi asalai amin ning atha I athomi phun asalai volai tit acha lai non tha tamnak mun asalai ti ideal nak mun ser nak asalai lo tilu ti chua athat nak mun asalai tlangpar le chengpelang zong a chinkho asina in hunron a hin atha deu volai athur al pH 6.5 a adu bik chengpelang deu a nachin a chun tini non tha kha akalpi di cha a changdol na cho lai I nachin a chun atha chitedat 0.05% nak atam nak mun atha lo khwati alum nak le ro hang athat nak a adu bik aki nak mun zong a chinkho asina in vur atla nak mun hi atwar khawlo aki alum somria degree Fahrenheit chung a atha I somsari degree Fahrenheit tang a chun athan ning anwar nikali chiunak dudim te in amu nak mun hi adu bik khwa asi deu pau a le athai a me deu I athot ning aniam deu khi tamnak mun a atha lo banhlapun khalim news I atialmi ning a chun volai chung a banhla phun somsari renglo a ati kolram in anchin chammin ha chu thopat banhla rakhai banhla banhui phikian ngak charol banhla quality banhla suini banhla banthler banpi banpol bante banhlathur ti in aphun anchin laitlang kan chin mi la a hrirai a ing khau chem tia hmu mi chu bante hi ase achi lakning chang tharuk in thariat asemi banhlabir aselai akung asang mi phun asi a chun thariat asalai I anya mi phun asi a chun tharuk asalai banhla toba a abir ding mi amitete an I amit pani rong na zo lai I atlom bik pongruk arit in na cheu nakat lai I achi a nalak lai chun volai chung in ahong keu mi abir pe ni rong asichang mi kha atoba he kal chi in achi a lakho asithiam thiam chun adang phun khat chu zot nak rungrul ni avi lomi anong dam mi abir thlanga in thariat asichang mi zong kha nakal na phoi nu in phur lak nak a ari tuk asi a chun akung kha pe khat le acheu asan nak in nariam lai nariam tik a soisot in riam ding ase nariam na kha dam se tia naidem a ni tlok chia masa a hau na chia na hun athat a chun tu hlan a hin nisha in nikul tiang achia kho ase ralrin ok herbik mi chu banhla chilak tik a rongrul ni avi laumi anong adam mi ashirai athiang mi te lakhi abepi ngai mi ase achi na thim tik a athong tha mi alom mi te na thim lai chin thak khwa alin tuk chan le khosik thla le ruwa atam tuk chan chimlo a
zaitik chan pau a tu kho asi lai tlang a chun laudua nu ma thla le April thla a an chin ha chin nak hun ma sarsiam ning chang ron a asi a chun the in thuk pi in kal ding thuan in dip te in cho ding asi walai khur pe khat le acheu thu kaw in cho e cho nu a cho ek walai tha pongkha rong ron ding asi tlang par a asi a chun wat masa ding asi lau bua nak in lau ring a atha deu lau dua nu a then nu a walai atung asaw akau pe ni tluk kaw in cho ding asi cho ek non tha khurkhat a pongkhat naron lai ai hlat nai kong sang phun asi a chun khurkhat le khurkhat pe kwa in pe sha kong nyam phun asi a chun perok dan in tu ding asi akong niam tete in chin mi ning in high density planting a pe nga hlat in chin tik a hectare pakhat kaw a kong li zali le somli le pali atlum tipek ning chang walai tining le khwa chan ni angai I tipek chan ai khat lai lo buak tlak in nishadan a voikhat December tha le mai tha a pek ting asi lai tlang a chin mi balha hi tipek lo zong in an tha ve kau tipek kho a chun atha chin mi asi tipek rong a athat hnem nak chu ruwa asul lo chan zaitik chan pau a bun kho asi ti amu zongzal cha a zaitik chan pau a avui khopeng athai tlai athatar aro chal leo chan a athai tlai achia ame mi kha asar siam apuam tar I athatar chun tipek tikle titoi tik a zul ok her min ha chu akong sham vel chum khur cho piak in titoi ding India le Hawaii tikul a an manchem tlarni dan khur lai piak in tipek Australia a an manchem amun di lak tipek nak peple titoi nak in akong sham a toi nak tlang pang a chin mi asi a chun changdol to piak nu a tilam kha banla kong lak a na cho lai I ti kha arwang te in pek ding ase ma u le nau vial
kan nang hi vui pa na du bang ka mong kau na sel san lai lau le dot ok lak lau mi sual na fa mit kling lau hi tham kho lau dot na in na fa kan nun nak chu thì sen in na gat len Chan kan ngai mi ati chang cha a nan za te mang cha